Bismillahirrahmanirrahim. Eğer qanday bir iş жүрүшпөй атса, жолуңуз ачылбай атса, ушундай сезип атсаңыз да, уруш жанжал үйдө, жетишпестик, карыздын үстүнө карыз, кападасыз, оюңуз ишке ашпай атат, ишиңиз ишке ашпай атат, анда бул дуаны окуңуз иншаллах. Аль-Кахф сүрөсүндө 10 аятында ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Şu duanı okuysa inşallah Allah'ın kılosымен işinizde жүрүшөт, жақсылықтар үстіңізге жайт иншалла. Allah'ın жардамы сөзсүз болот.